الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم أولا نفسي مذنبة بتقوى الله وما أحثكم على طاعته إلا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah Teala Kur'an'da aytadı. Al-İmran suranın ahir betlerinde Allah'ın kıt deydi, mülk kökteki de cerdeki de deydi. Allah-u Teala har zattan da kolundan kelgen Allah'tı deydi. İnne fi halqis semavati vel ard, kertisinde de deydi kök ve cerini jaratılganda hem de keçe ve künnü avuşulganda ullu belgile varla deydi kim akıllı işleyese deydi. Allah adamlarla deydi o akıllı işle gelle. Allah Teala'na dininen, Allah Teala'na jaratkan zatlarına savaş etken adamla Allah ile Allah deydi. Allezine yezkurun Allah'a kıyamen, Allah adamlarla deydi. Eskereli Allah Teala'na süelip de olturup da deydi. Hem de tayanıp da deydi. Ve yetefekkerune fi halqis semavati vel ard. Sonra o hallarında deydi savaş etelle kala jaratılganın kök bacarını sünnün deydi. Ve yetefekkerune fi halqis semavati vel ard. Kök bacarını kala jaratılganına savaş etelle deydi. Rohtila fil leyli fi halqis semavati vel ard. Rabbana aytallah deydi. Ey Allah deydi. Bu zatını sen boşuna jaratmagansa alayta deydi. Sen alayına jaratmagansa bunu boşuna jaratılmagan kökte boşuna jaratılmagandı cerde dep savaş etildi deydi o adamla. Ahırında aytallah Rabbana ma halaqta hada batilan subhanaka faqina azaban nar. Ya Allah Teala biz seni harc etmeyin zattan uzağa tebiz. Ya Allah Teala sen bizne azabını açısından bir kutkar dep alaytallah. Bu ayda alınan söyleştik ayatlarını birinci ayta Allah Teala mülk niyesi buğan. Allah Teala'nın kıdı mülk kökte de hem cerde de deydi. Kökte ne baresi barısı Allah'ın kıdı, cerde ne baresi barısı Allah'ın kıdı deydi. Allah Teala iyi ol mülkü deydi. Allah Teala izlese bir kere ol mülkünü barısını tas etip anoruna Allah'ı ne de anlan ise macalın jaratırga da Allah'a cuklatıldı o. Allah Teala iyi de deydi mülkü kökte de hem cerde de. Allah jaratkan ise yıldızlarını oldu iyisi, jaratkanı da başka ayette aytqalay وَسَخَّرَ لَكُمْ شَمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ. Allah Teala sizge boysundurgan deydi. Künnü de hem de sizin için de boysundurgan da künnü de hem de ayında deydi. Hem de sizge boysundurat deydi. Bargan sulan da deydi. Boysundurat degeni siz sügeniz çakayırlangan etes. Andan dep alaytat. Anızdan ayette aytat Allah Teala ayette aytat Allah Teala har zatqa kolundan kelgen Allah'tı. Har zatanın mülkü bolgançada alanı bağalatıp Allah için titrep durgan jeri joktu Allah Teala'nın. Allah Teala bir zatını tergez dese bol deyt ol bolgan etet. Adam balasıça birinci murat etip, ikinci anga hazırlanıp, artta mülk jiyip, artta anı işlep, terlep, kıynalıp, tammasında işlegenden sonra mından bağalı menge jaşagda joktu degen halda turmayt Allah Teala. Allah Teala innama amruhu iza arada şey'an en yekule lehu kun feyekun. Allah Teala bir zatını etirge murat etken saatte, izlegen saatinde zatqa bol deyt da boldurgan etet. Bu bari neni üstüne aytat? Allah Teala'nın kudretligin kögüstet. Allah'ını kaçın anlağız deyt Allah Teala. Kim bolganын biligiz, kimge kulluk etkenigizin tanıgız, ana aytat Allah Teala. Allah Teala kesin kaçın, kesin miyikligin, kesin kudretin barında çetken etet bayda. Adam balası bilirçe kimge kulluk etken. Anızdan aytat Allah Teala inne fi halqis semavati vel ard. Kertise deydi kök bacerini jaratılganda. Vaktilafil leyli ve nehar. Keçe ve künnü avuşunganda da deydi. La ayatin li ulil albab. Başın işletkelliğe deydi. Akıllı boğallağa
улуу аятлар барлар дейт. Аят дегени белгиле, белги берет Аллах Таала. Көк ба жерин жаратылганда да сора кимле эскериле аны жамагат. Бачкы кес бөлейик Алла айтса. Кимле эскер аллыклыке Аллах Тааланы жараткан көгү ба жерин үстүнөн сагыш эткеле. Эмда күн ба кечени аушунганына Аллаху Таала эткенин, эмда Аллахка байлаган адамга кимле ала? Аллах Таала айтат: "Аллазина язкуруналлах". Алла дейди, Аллахны эскергеле дейт. Көзүн көрөсүз. Аллах Тааланы эскермеген адам айтырыкты, бу арюду, аламатты, табигатты, кел Дамбайга барайык, Швейцария барайык, бер керек деген. Аны барсы да көрөлү аны. Амма аны Аллахка байлай билген. Аллах Таала не арю жаратканса муну? Аллах Таала сен узага теме кар жетишмеген заттан не кескин жаратканса сен муну? Не аламат этилгенди бу зат? Сен эткен затыңда бир кыйсык зат жокту. Сен эткен затың үчүн Аллах сенге мактаулуу болсун. Сен менге хаваны берген үчүн сенге мактау болсун. Сен менге атларга таш, кая, чегет, низат, Аллах затларын бергениңе мактау болсун деп эскерген Аллах Тааладан келгенин билгенле кимле болала? Не дейди Аллах Таала? Аллазина язкуруналлах. Алла дейди, ким Аллахны эскерейсе Алла деген. Ким зикир этейсе, кимни жүрөги байламлы эсе Аллахка, Алла айталы дейт. Айтат: "Аллазина язкуруналлаха кияман ва куудан ва аля джунубихим". Сүйелип та, олтуруп та, таянып та. Не түрлү халда да Аллах Тааланы эскермек жүрөклөрүнөн кетмейт ол адамданы. Ва тафаккаруна фи халқис самавати вал ард. Сагыш этеле дейт, көк ба жерин жаратылганда. Ма байдат абжамагат. Түз жол ба барганда ажашканына айырган зат байды. Керте Аллахны эскерген адам, Аллах Таалага бойсунган адам, Аллахка талпыган адам, Аллахны качын көрген адам, Аллах жараткан затларга сагыш этет. Жолдон таярга издеген адам, не да тайып турган адам, жолну терсине көстүргөн издеген адам, Аллахны кесине сагыш эткиздейт. Дайда да башкалык жамагат. Аллах каллайды. Қолы барды, аяғы барды, үстінде абасы барды, осу барды, бусу барды, ичегisi бар мыды, жоқ мыды? О сөзде кимне келіп саттағы? Вахабисте сөйледі, о сөзден жамағат. Аллах керті түшкенді, керті шыққан зат деген Аллах Тааланы сыпат қошатқалла. Жамағат ол жүрегі тайған адамлардың сыпатларыды. Аллах Таала жүрегі түз адамлардың үстіне не дейді? Аллазина язкуруналлаха қияман ва қуудан ва аля джунубихим ва ятафаккаруна фи халқис самавати вал ард. Ал адамдар дейді, Аллах Тааланы эскереле, сөйлеп та, олтырып та, таянып та, сагыш этеле Аллахны жараткан затларына, Аллахка түл, Аллахны үстүнөн түл, каллайды деп сагыш эткен түл жамагат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям каллай: "Тафаккару фи халқин ва ла тафаккару фи халиқ". Сагыш этигиз дейт жаратылган затка, сагыш этмегиз жараткандын үстүнөн дейди. Бир жерде айтат курруксуз дейди, бир жерде айтат аңлаялык түлсүз дейт. Сагыш этсеңиз да сиздин акылыгыз анаңларча түлдү. Аллах хисабыгыз жокту сизне. Аллах Таалан калай болгон, не болгон аңларча. Ошол себептен жамагат сагатта экинчи бөлүм бек жайылган бүгүнлүктө. Айтал Аллах керти түшөдү, Аллах керти чыгады, Аллах Таалан керти колу барды, керти аягы барды, осат деген ол чуутлап христианлардын убеждениялары бүгүнлүктө калай эсе бирден бир алай инанат. Амма Кур'ан алай болуңуз деп буйрук бермейт жамаат бизге. Кур'аны там терсин айтат. Не дейди? Аллах Тааланы эскерели, кара. Ал жанынан башланат. Эскермегеле аңлаялык түз Аллах Тааланы. Эскермегеле бирлик түз Аллах Таала жараткан затларын. Аллах Таала анан хазыр этет. Аллах Тааланы эскерели, сүйелип та, олтуруп та, таянып та. Ким айталык залы этебиз деп сатты жамаат. Ким биз сүйелип та, олтуруп та, таянып та Аллах Тааланы унутмай турганга. Унутмай туруп эсе огурлуу болсун ол халың. Унуткан эсең мени иманым барды, мен Аллахтын үстүнө сөйлөшөм деп айтырга сенге харамды, жарамайт назардан сөйлөшөргө. Айтады: "Ва ятафаккаруна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафил лейли ван нахар". Көк ба жерин жараткандын үстүнө сагыш этели. Эмде күн ба айны ауышулганына, күн ба кечени ауышулганына сагыш этели. Акырында неге келеле? Не дейди? "Раббана ма халакта хаза батила". Аллах Таала сен муну бошуна жаратмасың. Аллах сен муну жаратканса сен кесиңи таанытыр үчүн. Жаратканса кесиңи эскертир үчүн. Жаратканса кесиңе жууга тер үчүн. Жаратканса кесиңи билдирүү үчүн. Олду маганасы. Сен муну бошуна жаратмасың дейт. Субханак. Хар не жетишмеген заттан сен узакса дейди. Акырында айтады: "Вакина азабан нар". Аллах дейди, сен азабыңы ачуунан да сен бизни сакла деп айтат. Бу аяттын күчүнөн карагыз жамаат. Бу сөздөрдүн күчүнөн карагыз. Аңласак да ол маганасын эс бөлсөк, Аллах Таала айткала: "Афала ятадаббарунал Кур'ан". Кур'анны аңламаймылар дейт, була дейт. "Ам аля кулубихим акфалуха". Жүрөклөрүндө киртлерим бар алан дейт Аллах Таала.
kiritlerimiz olmasın cemaat. Yürekte zikir bola gerekti. Allah Doğan'ı eskermesen eşikli bağırsa cabıkla. Allah Doğan'ı eskersen eşikli bağırsa çılgın etle cemaat. Allah neskerden etsin barımızda. Allah Doğan'ı caratkan zatlarda sağış edip Allah'ın tanıqanlardan etsin barımızda cemaat. Allah'ın kesinin üstüne sağış eterge kesibizini Allah'a urgalladan Allah etmesin. Nektesen qalla bir sağış etsek de bizim başımızda aldıqsa tüllü o. Allah Teala bardı, birdi, kudretlidir. Allah Teala'nı caratkan zatlar ve Allah'ın tanıgan kullarını Allah etsin barımızda. Ve kullu qawli haza estağfirullah li ve lekum fe yafuzul mustagfirin. Estağfirullah. Elhamdülillah hamdül kamilin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İnna Allaha ve melaiketehu yusallun alen nebi ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed kema salleyte ala seyyidina İbrahim ve ala seyyidina İbrahim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed kema barakte ala seyyidina İbrahim ve ala seyyidina İbrahim fil alemine inneke hamidun mecid. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkar vel bagh ya'izukum leallekum tezekkerun. Akimis salah.